regulation pun lagi dengan kini kena hai cantik sini ngidap dah kecing senang komen adin ba ngilami atau office rekam jang di bor serta atau jang office jang DC EDM cu duai padili alat ku pada itu kumne berkat di media dalam berkat ini kena kapal pada tu ia kecing tu pada kecing angut kecangi kun jang elaka sutna hi barak kowe kecing tu hi kecangi kun jang elaka adil ba ngiliak sngeu ia kecing jingnam jang tiba pun kun jang elaka sutna kecangi barak pada kena kecing jingnam kecangi kepelong ini kun jang elaka Patpelong di kawin di komiti kebenyang ke Environment Coordination Committee jang ke elaka ke jongi pada berkat aga jingnya de bagi kijing sniu jang ke mariam patpelong ini pun ke komiti ba ngimbi syakmat lag benta persyak yakini ikut factory badal apa jang ke elaka ke jongi kawin ke daw ke konsal ke ngimbi syakmat kum ke komiti hi hadir bengile syong kat tu bane kirangba ibdia dan benta bagi hadir ke komiti lalu i nongyalam balang hadu ki wahat chinong hadu ki doktor i lawyer dia dan bagi kun sama bedon lapo jang elaka pada kawai ke jingtu ke jongi ke bangi mi syakmat ba ngi persyak ada jenis de begini ikut factory ba lami jelai apa jang elaka jongi ngin siyo sibun kijing batai lomba jong ini ki rangba dia dan benta hakani ko bania tu ingi kijing de ba kini ki cook ki badan apa jang elaka setengah ke jongi tedang kita kadau kum weni nang yalam badan hakani ko nga besyak hakani ko benta jongi baro ia dan hari ni kapor ban persengau sipat ba berkum ka elaka hi barok away hadir bengio i ya kijing kharoi jang gini kikuk factory ba lebun bun teli bat kakum ka RTI ke bengio usia i kijing batai ke khamnya idan shibun teli re kijing batai khamnya ngio lomba jang i lawyer jong i be dan rekat ke kapor pat kumcuru i bahat senong be khmat or store be dan ke kapor ngin si yo shibon tang kata hi ke ba nakaliang jonga ke bang akwa ke pasyak apdeng jong i ke kapor ban nakaliang jong i kum ke komiti hi ka dokumen sin ke basnyo pia ya ke jingyam jingho jong babun balam ngimi syakmat ban persyak nak benta jong kini ke jing sniu ke baap ya kalau wei jong ikun kiti jong elaka ga jong hi barak wei oh khamtam hagi hai chi company sune chi gnu ki khamtam ya chne ko kawai ko kamno ka sustainable development ani ke holistic kali ketang ka one sided ka produce pa tang kita ki industrialist tanrei ya babon balang hi kadang kucing sakta hoi tambah jong ini ki banana dan kai ketu ka kubor bami hagawe na kichnong kubor ko helaka jong ni angte hanong bami hills kajing yam nane kajing susi jong te ki pramsen kubokoro ko jong ni kumara lam pram dawe no hachnong hoi kajing mut ko jong ni ban percadu kata-kata dana ki follow di guidelines kat kum jong ka Meghalaya State Pollution Control Board kanrei manta kichu thang phatha sei kala wei ko jong ni kumne oi khamtam cha thang is jantia hi bro oi nyo i yaki ba kitoi tang bandi imyo le se nada ngimte lakam ane ka sarkar kamte lakam dan nada kini ki traikok tim follow di guidelines le se ngimyo snyo we kale hanre bandi pat bandring pat imyo marta ngakarpat yaki khun jong ke elaka setengah ngakarpat yaki nong chong chong hapo ke East Jantia district brok away coba islok tilang pati pan perkhat namanta kamanta bat kalawei ke jong ila chalesni yo makani kathan ke jong i kalong pum kitu ki coastal tani kita kijaka ke long chu chong breu maka ta ngakarpat rit happy kipat ba
Subhan bicar bah, yo lap der ke poringi, yo lap kacing masau ini hidin habon. Nama hoi kacing sosi ke mi dak ni ko bon ki bapang, kamtam ki yo ikto ki rhinitis infectious ne kita ke tang badun sendu ki bladon ki bachtom. Dan kita laksat undang, kan tamai hak juk jong ni COVID kat kendai, mentang ngintip cu, hatu kene keba ngiyo mata kene kajing utung na kok factories ni, kene keba ngiyo yung ni COVID kat kendai ngintip cu. Ada ke ipat ngapa benong, lang sepi kipat bab yo ilam ba jong kene ke video le ni jong kene ke YouTube. Karpat ipi ben subha man kerchan lang ban ngi. Kenang ba ngilah even belong sustainable, lani belong panbahaya kemariang kaba ublei ulang ai hanga happy. Nama kuntar, nan ong laktin no way what's your way. If you want to cultivate peace, protect the creation of God. Nada pikwa ben bet lani ben tei, yang tak kajing sup, subha sumar, yang kajing thau, yang kajing pelong, kajong ublei. Ublei don berkat nampak pi borok, kinong chong chong hapo, kis jengtia, kinong chong chong hapo, kajala kabiit. Kabaton ke jonga ke jongpi, boleh sipon. Long ni kum kikun jongka elegan, long ni hapan se ban mino shkmat, namari yo iba ke jingkta, ama jongkiku, haka koi ke kia, haka kamai ke ji, barka im dosa ke jongi. Long kidang cu shna tang kat buat ni teli snem, pada la mentala operate kumba argo teli bat ke ke bangi kendit, kalong ba kajing keta kelak kiu ya kajing pang jong gibreu kelak sitom bat lamat ya gini gini baro bak bangilap tang sudah kendai beji menme nene khabe beji bangilap di smart utung bangimla suban ring mensem long keni kelong ke bama mengitip baya karbon monoxide kelong bama baya kajing in jongi bat ke bangilap untalada kitrikam kini go baro kumba kilayo ya ki certificate ane ya ki clearance certificate na ka single window agency ke bamut ngila im kum hapo kitu concentration kam ka jumut ke im ke jongi kam don la wesu bak e ngila ba ki ni ki ko ki peni be ki dem da filter na ne klem da pengkhoi mane klem da le eginu treatment bak e ngila baru kakum ki notification bak ki guidelines ki ba ai na ka Meghalaya State Pollution Control Board ngilap baki dia ban bu ya ki distance hapding kejingjenga yang ki ngilap baki don ru ki ko ki babur ibran box no nitu kum ki shong latar ki la yo kum balat li ki awat cleanest village hapo is Antia Hill district kum ju kemola maliang kala yo cleanest village but nanti bak cibon ki awat bak lalong ru kawai ka chnong la ponam hakaba kiu ya ka mariang kejing bha jong ka mariang baki ding ki sej baki lungkiwa barang latip pasibun ke pertheu kalatip ya kasnom meliang hendrai kini ki ku kelas nam tahak mat jong kini kisnom kamu kata kajing kemilenti jong ki khun ki ti jongi ya kalawai kajing ba kalmun keladon ngiladu ya kajing kermen tinda kata kadau lengba kini yo ibak ngila ki mestep yo ibak ki tin ying ni tin ying lap baki sok da ki ta ki pum ki beyong but ondala wan uslap yo uslap beyong Nong kata kajing kendit ke basyakai, hendai kum ka statistik bangila yo banle survey, namangi ke komiti ngila petang ka kumba kasam beli bala trai. Iman ada kini kitri haduk kumba ila yo i haki kubor ba pero da ki sauko sampo teli ke mumut. Kini kemun kajing im ke jongi hapo jong ke ilaka particular ni hapo ilaka stomahi kemun kamdon ju Inang ta kadau ngar patru ya ki badon ya ki bor singo bha ban pe lani ban singo lem lani ban singo ngiru kini ki jingar pat jongi ya chief minister khamtam ban le ya ban kam habede bar kini ki illegal coke mining aki illegal coke factories lani ya kini ki belong bi ain bambat yo ya ki court islam la ba kam don kono acceptance ke ba la ai da ka state environment impact assessment authority ban pha sha ka state expert appraisal committee hendring kindit kinsan ha ka jingker ke ha peding jong ka jing lockdown ha peding jong ka jing khang ye ki office ngilap ba ha ka khap pratrik ter ha do arpuwe trik ba kini ka state environment in impact assessment authority kila pha ya kini ki court
ban accept ban la pha ru syaka ni ga state expert appraisal committee Henry ni sing thu ba kini ke don ke ba shalandet ya kini ki traku ki ba le lane ki ba menteri ya kini ki ku long behind na ka kadao ngi kerpat ru ya nadu chief minister but ya kinu ki committee ki ba de ban pe ya kum kini ya ki clearance certificate ki de ban snyu bha ban ya pe bha but chwa ban ai de ban don ya ki inspection lane ki assessment but ya ki survey ha chwa ban ai ya ki korkisla ki ba de ban ai kabalai ru ban kren man kerpat yu kan ya ka MSPCB ngla pasang ban file ya ki RTI ha ka ba de ba ki information ba de ba ki ni go ha ko MSP ngla ba ka MSPCB ba ki dang don chi go ki dang khang ya ki office na ta ka daw ngim la ban file ni ban yo ya ki report ki ba biang ha ba de ba ka MSPCB and they hadu mentai hadu nai match kat new turik ara jar boy ngla ba ki don tang kumba santeli ki coke factory bedon ya ki CDO tenaga ta ka daw ngir par ya ki MSPCB hashwa ban ai dan ni hashwa ban issue ya ki CDO dan ni ki CDE ki di ban one ban inspect ban bu ru ya ki rule ki ain ka kum ka notification bakila ban mi ana apply tarik December ajar apel ban but di guideline hendre ngim dong kanu ka jing persak wi ong la ki but di guideline hendre ki jing persak kalau ki bun haba kumba khandai persen ki de ki balong illegal bat ka ba kene ke jing penmi jong ki ya ki tedem ka ta ya ki nong song snong jong ki leka bat ya ka lewe ki jong ni berapa we jump start jok ke por mi i ba kini ki ku factory ta kila jele har de kan jungi ta nga har de por ku mura ma snong na we ka snong jong ke leka abang i kene i kalong kanno ku ba isang sot ya kalawe jong ki kun ki ti jungi ka por ba shkmat te ngawan bania don ta lang har de por ta we ka jumut nasngau kiai kane ban yeng persa ngawan man yeng ni ban ai jingsan lang i hagani ka ko de committee ta ka we ka jumut namar ngi yo iba la da kumne kadi ka thain jagi sani stakan no kani ka mariang jagi kan long ka ba chaklia